Aduh. Baik, saudara pendengar Radio Republik Saudara yang kami hormati, Nasruddin kami mengucapkan selamat melaksanakan santap sahur bagi kaum muslimin dan muslimat di wilayah Nusa Tenggara Barat. Dan tak lupa juga kami mengingatkan untuk semeton-semeton sandi membayar hutang, sandi emak, ninda-ninda lalu, gimana lupa pura-pura lupa kemayangan menak semenian sak macam untem berjurus aneh endeng tulung betul sahur 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 menintam musim corona muden inde gamak batu rane coba sugulane juluk tia tabungan tia ya marah me saya hirup dong mai bayah hita mai pas nyingga aja kejelap